فكان كناف صحابا كيري وان غرغرا جالت شودان ufla fakkaatu nullee warra khayrii garagaraa jaalatu warra bu'aan bareeda argitanii jaalatu rabbi nu haa taasisu ulamaa'ii hedduutu duuba jira gawaa hedduu jechuun danda'ama kanaaf xiyyaasuma irratti dhaabee ulamaa'ii kenna ka argitanii duuban jiran marti kennaa qalbii kennineef haa caqafnu sinin jedha jazakumullahu khairan wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا أستاذ إن شاء الله قناة سودان شيخ خيرنا شيخ أمين إن شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شيخ مسعود تفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله بلين إسلاما قالني ربي خيني هاغا وخلق كويسان قمني خدانغان قمني ربي سبحانه وتعالى يروان مسجد رخنا شرابك خنا تاودا حال بريدا خنا راقود فدچودا ربي وان كان نقولنا الحمد لله رب العالمين دقيقة أمنا في أسناب بنو خنا إجا قلبيتي يوم قالاتي نتنا خيسا كانت لالي نموني بك أدى جرادو بك أدى ودو بكسم بك ربي جالتو تاتي سلا بريدو تريدو نمني بك ربي نجيب بجر اللين طولا دقيقو مثلا أمنا في أتي سياسو ينخنا سنكيسا ربي سفليه شراء الرخبجمتو بك من ربي خيست الروان ربين كين جالت سبحانه وتعالى دوري علمي تنرد بك خلا وللطفون نعم ربي خينيات قديسات الحمد لله رب العالمين تيسمت بك تنتين وهند درا قريس بوسو برباد وانما هو خدا دغيسن تخد تكفى كتاد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تيسون تنجرون ما خيستي شرع دابير شايا هدو تيني باباخي بك هدو ملن بيخ بك باي را ملن بك باي تيني دو بك باي درسني درلي بوني دو بك هدو كرسي غما دراخن اللي تيني دو لكن تيسمتك آلين جرو تيني خيستي تيسمتنا دو نما رب رحمة إساقول إمالي نما تيسمتون إرتي حرام تاتيس نجرا بيخ قانو بك خيا خيتي تيسمتون إرتي حرام تات منخون إرتي حرام تاي نمي دور كنجرو قودن أرغن چرار أبي طولا أبي سنرى بك خنا جراچون كي صدركا نمني مالكان هن أگر نمني هاوين هن أگر ساگرتا سانی تندو ارا جولو تخينيا درگگيسا خينيا ورا حالا خنا بجيسان اكيدا اسنابتني نو هيمانيتي صدركا مال سگنتا والبرنوتا جان كرو كلامي اولا جر ملي مسجد متوكو سلان ملي واولون بينو سگنتان تينيتا راتون تول برينسا جان اي مقام وبريدادا مقام بريدادا يتبو ريفمي امانتين تون وان بريدو حواس خناف دنيا في آخرت إسان فيدو وان سن خرا إساني قوتي أكا علمنا ما سنر جراتو في أمانتين تون رفتدو جرونا ما في بريتشو جروف جرين بريتشو آخرا درا دنيا بريتشتي أمانتين كجلو تناهو بدو نمني دنيا سان تولين آخران سان تولتو أبجل خجيلان أولين دو
dura duniyaa tolchu qaba amantii jannataa fi ibiddaa qofaami akka namni gariif fakkaatu amantii jiruuf jireenyaati ta oolaa bultiiti ta maatii fi hawaasaati diin kun diin sanitu jayni huqqate abbaan fakkaatu jaantu jayni huqqate abbaan fakkaatu jaantu diin kun diin sani dura nama muslimaa tokko nama kabajaa qabu nama galmeessaa qulqullii nama hin hanne nama walitti hin dirre nama kijibne nama baay'ilaman diine nama miine nama rabbii akkitti waan biroon gabbarre nama jaalala qabu nama kabajaa qabu nama amaanaa qabu nama sansi gooti dura asirratti duuba amma duniyaan tolte bon tol nama galmeensaa nagayaa jechuudha nama galmeensaa saafii taata dura duniyaa tana gubbatti hoggaa galmeente duniyaa tana gubbatti tolte nama jannataa taatatu namni galmeensaa badde nama ibaadan saa badde nama amaanan saa badde nama jaalalti saa badde nama maatiin saa badde jiruuf jireenyi isaa jallinaan bade galmeensaa asii badde akhiraa jannata arkuu hin danda'u abadan jannanni daarul muttaqiin mana nama warri rabbi sodaateet mana nama rabbiif buleet mana nama ajja rabbii kabajeet mana nama rabbii oggoleet nama gubbaa dura keessa isaatiin rabbii buleetu fakkeessaa mi baabaa kiyya gubbaa dura keessa rabbiif buleetu amantiin kana bareechite sanirraa kaduraa waji jireenya oollummaadha masgiida tokko keessatti rabbi waliin fide rabbi qalbii tana ni dandaya rabbiin dachii fi samii adda bal'ise qalbii tana ni dandaya rabbi qalbii tana nuu haa bal'isu hin zigaalin baabaa kiyya hin zigaalin waan rabbiin tokkichi argu zigaaluun jiqqamin qalbii tanaan rakkate rabbi qalbii tana nuu haa bal'isu dachii waan rakkanne magaalaan hin rakkanne gandi hin rakkanne namuu mana qaba mala qaba jiruu qaba jireenya qaba rakkoon yoo bakka kana rabbi mana daabboo si godhe mana daabboo kaa wajiija ibiddaa sanni beeytaami yoo bakki kun mana daabboo si ta'e jiruun tee baddee beeka wanni rabbi barbaadu ummata qalbii qulqullii qalbii saafin carraa rabbiin mana kana keessa waliin dhufiduu tana carraa kana fayyadatee waji jireenya kabajee waji jiraatu hujiin islaamaa guutun waji jireenya irra nama kaafte hawaasumma nama barsiifte salaanni jam'aan salaatan salaata kophaa salaatan irra darajaa 25 irra caala jee nabi sallallahu alaihi wasallam maaltu barakaa keessa kaaye salaanni maghribni rakaa sadii salaannee miyam bakka feenetti yoo salaanne maghribni rakaa sadii ol ni dabra maaltu khamasgi waliin dhufanii salaatan kana keessa barakaa kaaye kophaa san barakaa isaa irraa xiqqeesse ولد في سخناته بركات تقولته صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وججرين ياتو خنا أومه هجين إسلاما هون دخلنا بقى يجد صلاة نوجيني صوم نولين حج نولين نمني حجين سا باتي رمضان خيس حجي يقولون نجرا باتين حجي بيكبتو نمني هون دي يرو تك حجا كرو قرابي نمني باتي شوال كيسا يوو ذو القعدة كيسا يوو محرم كيسا صومنا نجرا إسلامته هنجرو صومني باتي تك صومني يرو تك حجي يرو تك سلاني بكتك جروف جريني توك ما تنا نجدت أمت إسلام ما نواهن دادردو بلا شيء مثال في تك وجود جدابن كجار علماء الإسلام وني صلاة الجمعة قد أميف إسلام قفامي نمتك ورد إهاتو كل شيء في الإسلام تدل على الوحدة جي ورد غربيت ورد إهات نما وابريس هجين إسلام لهجتتون هند زيدا توكم ما نما قرسيفتي يجيتو صلاة ما خنا فرأتي نمتك سندوبة بنمتك يرو غريه قلالت إيه شهاداتي ربي برخاي سيخي ستها قولتو بنمتك نبي بيخو ربي بيخو بر
هجين إسلاما توكما كجيل توكما ظاهراتنا قفامي تيجي توكما قلبي تكجيل تيجي نمني إمام بودن صلاة تيجي صلاة توكم مثال في إمامة دوبان صلاة ريفو مغرب الصلاة كيسني إمامني نمني دوبان صلاة تخون ما استنجرنا حق إمامة دوبان صلاة نسان نتي إشائي نيّتشون نتهاهين جي حتى نيّان إسان اللي انتكا جيبا نبتجي پروان نتون أرگين نبتجي فرنجي سن كتبتو حتى نيّان إسان اللي نيّان نبتجي صلاة جسوتي في نيّان ورى دوبان صلاة ولتكتون درك أما جيدو مغربا نيّان نبري في إمام بودان مغربا صلاة ودو الزهري نيّان ودو والتويتا نما سفر رادبان يواني لكم ستة يوابي ينجرب بيخانتو يواني لكم ستة إيسا يوابي ينجرب بيخانتو warruma dura magaalaa jiru san nama jajjabaa seene duuba fitnaa ban namni baadiyyaa dhufe warra nu dura magaalaa tattaa'u san jiruu isaan itti jiraatan san waan jabduu seene akkasuma fakkaachuu seenne duuba kanaaf wanni arra jaamu waan bareedaadha wal barnoonni namni oollaa kana jiru masgida tokkotti wajji salaatu maatii takka dhibamu wal gaafatu du'u wal awwaalu walirra salaatee rakkatu wal gargaaru walii dhimmu walii yaadu haala amala keenya tahuu qabaan isiniin jaa obboleeyyan islaamaa wanni arraa bareedaadha waan itti fufiinsa qabu karratti irraa waa dhaggeeffannu yeroo hundaa'u ruuxii teenya bayyanachiif yeroo hundaa'u ruuxii teenyaaf chaarjii goonu waan akkanaa waan ta'eef wanni kun waanuma guyyaa tokko dirgin billicii osoo hin taane yeroon isaa itti qabamee nama rabbiin rahmata isaa godhe akka qoodarraa fudhatu haalli kunii deddeebi'uun isaa bareedaan fakkaata akka nama tokkotti jazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh laki achiin bakka qaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أترى أدرقي نسيتنا قروت النقرن تنش لمكاكرو والساينة أبسلونا إسلام የጀነትና ስለ እሳት ብቻ የሚናገር ሳይሆን እስላም ማለት ምን ማለት ነው? እስላም ማለት የዱንያም የህይወት ዘይቤ የአኺራም የዱንያም ብቸኛ መዳኛ ነው አሉ። መዳን በሌላ ሳይሆን በዱንያም በአኺራም መዳን በእስልምናና እስልምና ብቻ ነው አሉ። ከዚህ መካከል አሁን እኛ እዚህ ከሰገድን ጀምሮ እዚህ ተቀምጠናል። ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። ከዚህ ውጪ ወደ ከተማ ሁላችንም እስቲ አንዴ በቀልባችን መለስ ብለን እንደዚህ አይነት ቦታ የተወፈቁ አላህ የገጠማቸው ሰዎች ብቻ ናቸው የሚቀመጡ እንጂ አሁን ይሄ የዱንያም የአኺራም ንግድ ነው። ከዚህ ውጪ ያለው በዱንያም በአኺራም ኪሳራ ውስጥ ያሉ ብዙ እንደ ሰው የምንገናኝ እንደ ዲንም የምንገናኝ እንደ ዜጋም የምንገናኝ ብዙ ሰዎች አሉ አሉ። አላህ ከዚህ ወፍቆን እዚህ ቦታ ላይ አቅርቦናልና ሌላ ደግሞ አሁን ከዚህ የምትሰሙት 10 ጊዜ ከሰማችሁ የኔን ደግሞ ጨምሩበትና 11ኛ አድርጉት። 10 ጊዜ ነው የሰማችሁት አንድ አሲስ ከሌላ ሰው የኔንም ጨምራችሁበት አዲስ ነገር ላመጣ ሳይሆን እንደ 11ኛ አድርጋችሁ ተገንዘቡት ነው።
እስልምና አሉ ወደ አኺራ ከመሄዳችን በፊት ዱንያችን ማሳመር መቻል አለበት። ዱንያው ያማረ ዱንያው የሰመረለት ሰው ነው ለዛ ብቁ የሚሆነው እንጂ ዱንያችን ሳናስተካክል ዝም ብለን የምንሄድ ከሆነ ምኞት ብቻ ሆኖ ነው የሚቀራው። ስለዚህ እስልምና ለየት የሚያደርገው አኺራን ከማሳመሩ ባሻገር ዱንያን በተገቢ ሁኔታ ነው የሚያሳምረው። እንደ ተረት ሆነ አሉ ያለመታደል ሆኖ የከሳ ጀግና አባቱን አይመስልም። እስልምናው በጣም ክስት ስላለ እኛም በውስጡ ተጎሳቅለናል እንጂ ዲኑ እንደዚህ ባልነበር አሉ። ለምሳሌ ያህል ዱንያችን ያሳምራል ካልን መካከል እንዳንዋሽ ጥሩ ስነ ምግባሮችን ሁላም ያማላ ነው። እነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመ አልአኽላቅ ስነ ምግባር የተባለ ጥሩ ስነ ምግባርን እዚህ ዱንያ ላይ እንድንላበስ ያደርገናል። ከውሸት እውነትን የምጥኝ እንድንይዝ፣ እንዳንሰርቅ፣ እንዳናጭበረብር፣ እንዳንበደል፣ እንዳንበደል የሚያደርገን የዱንያ መዝገባችንን በስነ ስርዓቱ የሚያሳምር ብቸኛ ዲን ነው አሉ። አሳዛኝ ነው። ዲናችንን ሁሉን አቀፍ የሆነ የሁሉም ችግሮችን እልባት ፈቺ የሆነ በመርፌ ቀዳዳ የሚመለከቱት ሰዎች አልተገነዘቡትም ዲኑን በሚገባ ሁኔታ። ከዛ መካከል እስቲ ስለ አንድነት ወይም ደግሞ ስለ ማህበራዊ ኑሮ እንመልከታሉ። አብሮ መኖርን እያንዳንዱ የእስልምና ማዕዘናትን ከሸሃዳ ጀምሮ እናንተም አንድ ህዝቦች ናችሁ፣ እኔም አንድ ፈጣሪ ናችሁ፣ እኔን ብቻ አምልኩኝ ስል ወደ አንድነት የሚጠራ ዲን ነው። ከዛ ወደ ሰላት እንንጣና በሰላት ላይ ያሉትንም አንዳንድ ገለጻዎችን አደረጉ። ሰላት ብንመለከት በ27 ደረጃ የበለጠበት ዋናው ምክንያትና ሌላ ለየብቻ በተናጠል በቤታችን በሱቃችን በወዘተ ቦታዎች የምንሰግዳቸው ለምን እነዛን በረካ አሳጥቶ ይሄንን ለምንድነው በረካቱ ረድኤቱን የጨመረበት ብለን ስንመለከት ይሄንን የህዝብን እንግዳው አንድነትን ጀማዓን ለመጠበቅ ከልዩነት የሚያርቅ ይሄ ታዲያ ሰላቱ ለዚህ ነው በዛት በጨመረ ቁጥር አጅሩ የሚጨምርበት ምክንያት ለዚህ ነው። ሰላተል ጀማዓን ስገዱ ሲል ምንን ያመላክታል? ወደ ማህበራዊ ኑሮነትን ወደ አንድነትን ነው እየጠራ ያለው። ሶሻል ላይፍ የሚባለው ደግሞ አብሮ መኖርን ከዛ ዲኑ እንደዚህ አይነት ሆኖ ሳለ ብዙ አይነት ሰዎች ቀልባችን እንደ ፉርኖ ዳቦ ጉርጓድ ሲንተከተክ
እየተመለከትን ነው። والله ከዛ ይጠብቀን አሉ። ልክ የጋለ እሳት ይመስል በያለን ጥላቻ ከዲኑ ሳይሆን ዲኑን አላመረዳት የመጣ በሽታ ነው አሉ። ሌላ ሰላት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ عليكم بالجماعة وإياكم من الفرقة አንድነታችሁን የሙጥኝ ያዙ ልዩነትን ራቁ ሲል አብሮ መኖራችንን እያጎለበተ ነው ያለው። የፕሮግራሙ ርዕስም ደግሞ የተወውቅ ፕሮግራምም ስለሆነ ርዕሱን የሚመለከት ነገር ነው ጣል ጣል እያደረግን ያለ ነው። ሰላት ላይ ብንመጣ ጾም ላይም ብንመጣ የሰዓቱ ሁኔታ ቢለያይም እንኳን የተለያዩ ሀገራቶች ብንመለከት የጊዜው መዛባት ይኖር እንጂ የሰላቱ ዘይቤና አሰጋገዱ አንድ ነው። ለምሳሌ አንድ ፈረንጅ ምን አላሉ ጭራሽ ማንኛውም በእስልምና ውስጥ ያለው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ተዱሉ ዐለል ውህዳ አንድነትን ነው የሚያመላክተው። ውጫዊ አንድነትን ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ አንድነትን ልቦናዊ አንድነትን ያመላክታል። ለምሳሌ ያህል ኢማሙ አሁን መግሪብ አሰገዱን ሌላ የነየተ ሰው የለም። ከመግሪብ ውጭ ያለውን ኢሻን፣ ሱብሒን፣ ዙሁርን፣ አሽርን ወዘተ የነየተ ሰው የለም። በሚገርም አገላለጽ ነው የገለጸው። እኛ ራሱ እስከ ገረመን ድረስ ዲኑ በሚገርም ሁኔታ ለተገነዘቡ ሰዎች እያስገነዘበ ይሄዳል። ውጫዊ ጂምናስቲክ ብቻ ቁጭ ብድግ ጉልበት መያዝ ምን ሳይሆን በቀልቡ ራሱ ትስስር የሆነ ነው። ከአቀራሩ ከጉልበት መያዙ እዛ ቦታ ላይ የሚቀራው ያ ነው። ጾምም ከጾም ውጪ ሌላ ጊዜ አይጾምም አሉ። ረመዳን ላይ ነው በሻዕባን በሸዋል በሌላ ጊዜ አይደለም የሚጾመው። ምንን ያመላክታል? ሐጅም ቢሆን የሐጅ ወራቶች የተቀመጡ አሉ። በአንድ አይነት ሁኔታ ካለባበሱ ካነጋገሩ ጀምሮ አንድን የሚያደርግ ነው። ይሄ ከተመነሽ ከጊዜ በኋላ የመጣብን ከሌላ ባዳ የቀሰምነው ነገር ነው የወሰንነው። ምንድነው ከነሱ የቀሰምነው? ሌላ ሰዎች መሰል አዛን እሺ Allah
ما دعوت صلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة إننا الله ربنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر سفرا ديبي وكسمت دندت اللي بكم سرلة كاتا إبسرلة كوكاتم كأجلالزم كهول منا ندرساچو من نگر الچلمياو فكيفتو ميوتا تملئ የሰለፎች ባህሪ ለምሳሌ ያህል አንድ ሰው ከሰላት ሲቀር በሁለት ነገር ያውቁታል ወይም ታሞ ወይም መንገድ ሄዶ ነው የሚታወቀው መንገድ ከሄደም ዱዓ ይደረግለታል ከታመመም ተኬዶ ይጠየቃል እንደዚህ አይነት ነው የሚታወቅ እኛ አመት እስከ አመት አንድ ሰው ከዚህ ከጠፋ ምን ነካ ሰፈል አወል ላይ ያለን ሰዎች አንተዋወቀ መስጂድ አይሻ ከነም ተጋብቶ ጉድበተ ሰፊ አወላ ከነራ አንገን ዱፌ ወጋላ ማና መሰጋልቱ ዱኤጄ በሁለት አመት ከአይሻ መስጊድ አንድ ሰው ሲነግረን እዚህ ከመጣ ሁለት አመቴ ነው እኔ ማቃቸው ሰዎች 9 ሰዎች ሞቷል አለ ናማ ወጋ ኩዳን አስከሰ ቱረ ጭንቃሜ ቀን ይሰበካ ጅራ ኩኒ ወልወላሉ ከነጀቻ አንድ ሰው ከሞተ ከማከላችን በስንት ፈተና ነው የምናውቀው ያ ሰውዬ ናማከሲሰን እንበቱ ኮፈተ ከሲ ወራቱ ካከሲሰን ፊትና ኩኒ ናምኒ ወሉ መቢራ ጅራ ማለት ወተካ አኩማ መጋላ ወሊት ዲያተ ሸይን አንከና ኑለ ሰፍ ማወላ ከና ሱማ ወጅጅራ ማለት ቀልቢን ተነ ኤጋና ወቁሉቡሁም ሸታ ረብ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بي رب جرانجر إسان نهوسا مكيس جر قلبوቻቸው አንድ ይመስላል ውስጣቸው የተበታተነ ነው እንደዚህ አይነት ባህሪውን የተላበስ ነው ስለዚህ ያንን ነገር ማድረግ መቻል አለብን ሌላ አሁን የከተማው መቀራረብ እንዳለ ምድሩን ስትመለከቱ ከርሰ መሬት ለማለት እንችላለን እንዳለ ተጠጋግተው በቃ ወር ጀልቃ መጋላ ተነሰና ጋሪ ኩመለ ዲበሻን ለቁ በቃ ምናምን መደላ ጋር ኩለቶ ከደበ ደምተኒ ትንጀተን ለፍቲ በበላ አማ ሲወር ውፍተኒ ትንጀተና ጋር ዲባብሻን ይትገደበ ፍንፍኔ ወልባተኒ ትንጀተና ጋካሪ ቱርባተ ሚለማት ትጅራ ኩንዳችን ዲጳቴ ቢፈከና ነገና አርጊተኒ ወልኬሲሱ adadu mamanni walitti kalaawu fi amni magaalaa giddu wali kalaawu kana qalbiin nama dan fagata deemaa jira ቤቱ በተቀራረበ ቁጥር ከተማው በተቀራረበ ቁጥር እኛ ቀልባችን ደግሞ በጣም እየተለያየ ነው ያለው እኛ ዱሮ ማህበረሰባችን ውስጥ በነበርንበት ጊዜ አብሮ መረዳዳት መተዋወቅ ይሄንን ነው የቀሰምነው ከጊዜ በኋላ ወደ ከተማ ስንመጣ ከኛ በፊት ከተማ ያዙ ሰዎች አሉ ለዛ መግለጽ አያስፈልግም እነዛ ታዲያ ይሄንን ባህሪ ከዲን አንፃር ነው ከባህል አንፃር አልቀሰሙትም እንደዛ መምሰል ሆነ ስለዚህ አንዲት በራሪ ነበረች አሉ ወፍ ነገር መስለኛለች ጋራሚ አበራረር ነው የምትበረው በጣም ተገረመች ከሷ የበለጠ አንድ እርግብ መጣበትና እሷን በልጦ ተገኘ የግድ እሱን መስላለሁ ብላ የራሷን አክሽን ወይም ደግሞ የራሷን አከናነብ ለውጣ ወደሱ ማልደረሰች ከሷ ማልሆነች በመሃል ነው ዋልላ የቀራችው እኛም የዲናችንን የትውውቅና የአንድነትና የአብሮ መኖርን ነገርን ተውት አደረግን ሰዎችንም ልክ አልመሰልን በመሐከላችን ዋለን ቀረን ይሄ ከሌላ ሰርጎ ገብ የሆነ ባህል ነው እንጂ ዲኑን ያማከለ አይደለም ያ መሆን የለብንም ነው ያ ነው ስለዚህ ህዝብ ሙስሊሙ ይሄ ነው ችግር በጣም እየበዛ ባረበት ጊዜ አራሰ ገንታ ወይረት ኦለ ናማ ወሂድ አገና ዳኢማ ወጋ ቶርባቱ ጅራ ዳኢማ ወጋ ቶርባ ከና አረፊ አባ ወልገዲ ሰነዳን ደመን
akka gabaasa dhageenyetti ijoollee ijaan argitetu nutti hime daa'ima waggaa 7 kanatu gandarra deemee waa kadhateefi haati dhukkubsattuu mana jiifti daa'ima xiqqashaa wahiittu jira daa'ima kanaafi haadhalle daa'ima waggaa 7 kanatu soora jedhanii ijoolleen osoo sarchi goona jennee micayyoo wayii kaleellachuu hojii dhaabdee isii gargaarra jennee osoo socho'aa jirru mandara keessatti agarre jedhan kan namni fuudhee fooqii asiisamaa atti dabarse namni waggaa waggaatti eega kuni guddinaa mi kasaara akka amisheen ija kun dhuga sa'uu fooqii ganabbal ezi qalama dibuu fitnaa agarra mana gamoo ijaaru fitnaa agarra mana ufi ijaaraan jirru hawaasa ijaaraan jirru yeroo andulus isbeenmata islaamaa harkaa baate mootummaan badaa wahii itti dhufee misooma magaalatti jedhee jala gadhiise jaa taarikhni taaba andulus isbeen ከእስላሞች በተቀማችበት ጊዜ አንድ መንግስት መጣ በቃ ቤት ግንባታ ብቻ ተያያዘ የከተማ ውበት የሚባል ቋንቋ አለ ኦሶናምኒ ከረረጪሱ መጋላ ውበቲን ሲላበሬዱማ ኦሶናማ ወጂ በሬደ ጋሪ መጋላን አደት በሬደ ማሊ ቡአን ኢሲ ከሐዋዝኒ ኢሲ ኡመሜቲን እንጀደ መጋላቲን ቱኑ ሐዋዛ ኡመምቴ ጉድን ሚሶምኒ ሐዋዛ ከነ ፉዳቴ ወሊንካን የኩኒ ሚሶማ ጉድን አከም ማህበረሰቡን ያላማከለ ሴንተር ያደረገ ከተማው እኮ ለህዝብ ነው የፈጠረችው መሬቷ ለኛ አይደለም እንዴ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا جامر داتشي في وان داتشي كيس جرول لي اومجا مدرنا بمدر لا يالون لا እናንተ ነው የፈጠሩ ኮይሰን ምን what the meaning of life ማሊ ፋይዳን የጋን አርጊተኒ ሂከን ጅሬና ገናፍ መጋላ ኢጃሩት ገድጀ ጋፋ ካኒ ኡመን ይሁዳ ኢትዱፈ የሮ ኡመን ኤገና አዳ ኢስላማ ኩን ዱፈ መጋላ ከነቶት ሞቲን ቢያሰኒ ቁባን ቀቡጃን ሲርቢቱ ወይ ቆጴፈተ ተገና አርጊተኒ አርቲስቲ ሲርባ ወይ ኢሲማታና ዳዕወተ ጃን ኦሶ ቁባን ቀምነ ካላቹማን ኢሲ ዱረት ኩፊሰን ጋፋተና ጋፊኒ ወአርገጃን ያንዱሉሰን ታሪክ ሲናገር ከተማው እንዳለ ሀገሩ ሲወረር አልፎ ተርፎ ትልቋ ከተማ ስትወረር በዛን ጊዜ የነበረው መንግስት ፊት ለፊቱ ላይ አንድ አዝማሪን አቁሞ እሷን ይመለከታታል ጋና መጥቶ ነው ግንባሯ ላይ ተመቶ እሷ ከወደቀች በኋላ ብድግ ያለው ማልቱ ጅራ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱን ጃዋይታ ሃይሱ ታፊ ሃይሙታ ወለንፎቶ ቀጨም ጎዳኒ يوم دراها تتمت ابن الرجال ولا تبني الجدار جت جناب بودي رأي جاري غرغدان جاريني غاريني واندن كم بانجي غرغداون اندات غنبال چوناتيوا اندا كما ماريسا كنو مارا كون كبوجه تمتسينين غافا كان يو اني تائبويو ابكي كان نساء ملك لم تاخذه كالرجال انغو اكديرات فداتي اغدو برتي تاي بوي جتنجن قوج بلنا القس እንደ ወንድ ያልተረከብከው ነገር ወይም ስልጣን እንደ ሴት ቁጭ በልና አልቅስ ነው ያለችው ጃላላ ዱንያ ከናቱኑ ከሳ ሰኔ ወን ኩን ኡፍ ከናፊ አማ ሰደርካ ወልበርኖታ ከነ ከሰት ዋኑ ጆለን አንጀቱ ጅራ ናምኒ ኩን ሶ በከጅሩን ሰላም ወልጋፈተ ወልበበረተ ጀቻቱ ጅራ ኢቃመለን ገተ ከናፊ ገና አርጊተኒ አንለ የጋ ከነ ቤተኒ ሚለ يدور قادر شاه أحمد بيتن إمامك يسمكان إنه أسوجانيني أما نما بيك أما كابيك أسوجاني ها ركّسات وهذا بيكنا إماماتشين سما چومان نو فيزيكال بيچانو متاوقهم إمامني مسجد خديجة بولي شيخ أبو بكر با شيخ أحمد چا جنة وسو مقابر رسيني كايغانا مقا إساني كنم في اللي ميقاتم تجرى kanaaf eegana argitanii sheeka kenna maqaan isaanii eenyu mee ammaa gaafadhe iyyuani semaachoo maannu isti mee namni maqaa isaanii beektan harka baasa semaachoon የምታውቁ እጃችሁን አውጡ ጋዲራራ ሂንዶይፋቲና ወሪም በይነመ የማታውቁ ጉርባን ተቆጭ harka baase kabira atilleen harka baase rakkoo qabu እሺ maqaan isaanii eenyu
شيخ عبد القادر شيخ أحمد جاني بو ولي قال له شيخ عبد القادر شيخ نتي شيخ أحمد إمام مسجد يساتي خديجاتي بفسانين كبرنا هاي شيخ كأنه إذا ورري فترابتني دعوان تقول أنسان كما نرى أفانا معرفات تكاش جلاهيك إيش شيخ أمين إبرو شيخ أمين إبرو أدو دعى جانم نكون ما إجانين أجر ها باب الرحمة باب الرحمة أرجع يو سنة تجانين أرجعها سكري مسائل دعى بيجي لا كاكونو بيكم زكانا شيخ أمين إبرو تولي قال له أكان ما كلامي شيخ أمين إبرو يبالالو كدر دائمتو يا باب الرحمة مسجد إمام ألفو ترفو በሀገራችን ብዙ ክንውኖችን ያከናወኑ ናቸው ማለት ነው። ዋና አሁን ከቅድም ከስራቸው የፈሰርኩ ነገር ጥሩ ነው አይደለም? አንለ ኤጋና አርጊታኒ ባራታ ጉተባ ከሊል ጀዳም ወለገለ ኤኑ ጀዳማ ባራታ ጉተማ ከሊል ቦሩ ቱፋአ ጀዳም ትኛዳ ዱጋ እንዳገነ በልበልት ኤጋና አርጊታኒ ጎስቲና ኢስላማ በልበልቲና ተውሂድ ወለገለ አካካናት ቀም ጉተማ ከሊል ጀዳማ ወለገለ ጉተማ አማቃንክ ይኩኑ አከንመት ቀበዳ ጎስቲና ኢስላማ በልበልቲና ተውሂድ ኢስኒ እንጀረኒ ከስመት ቀበዳ ጋመዱ ሙራዳ ከነ ረቢ ሃጉቱ አማ በበ ከጅርተኒ ወልጋፈዳ አከንመት ተያየቁ ባላችሁበት ቦታ ወሊት ገረገላችሁ ወልጋፈዳ ጀልጋባ ካሙ መኩኖ ሰገንታን ከኑ ሼከ ይራገረገልታን ይጀረር ላ ኢላሃ ኢላላህ ደቂቃ ሙራስ ሲኒ ከኒን ወልበበራዳ ናቢ ሲኒለ ወልበራዳ ወለማዳ ከሱመት ኮሮና ለዳ በረብኑ ራሃ ጎዱ ኮሮና ለዳ በረብኑ ራሃ ጎዱ ወከሱመት جزاكم الله خيرا مرادك يا ربي هاغوت ولربنا هادم اسمرت سن راغا بابسنا وان جدم يوجرات كوري والبرنوتا مال تمام دمي قوتم واجو كجلتي इकामल लेंगे थे एक गबाब से तुमान بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ያው እኔ መነሳት አልፈለኩም ከኋላ ነበር ማስተባበር አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ያው ከሞላ ጎደል ፕሮግራማችን ይሆናል ተሳክቶልናል ኢንሻአላህ ቀጣይ ደግሞ እዚህ ላይ ታዩትን ጉላቶች እያስተካከልን እንሄዳለን ያው ትልቁ መታወቅ ነውና እኔ ያው መሐመድ አሚን ጄላን እባላለሁ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ ኢንሻአላህ እንደዚህ ነበር የፈለኩት እንድንታወቅ ሁላችንም ተነስተን ያው ጊዜው ስለማይበቃ ነው እና ብቻ አሁን ቢያንስ 3 4 ሰው ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ ተሳሳትኩ ቢያንስ እስቲ የአንድ ሰው ስም ያልያዘ ሰው አለ ዛሬ ይዛቸዋል ቀስ በቀስ ኢንሻአላህ እንታወቃለን ስንታወቅ እንፋቀራለን ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ኢንሻአላህ ያው ብዙ መልእክት አዳምጣችኋል ብዙ ምክርም አግኝታችኋል እና ትላንትም የተናገርኩት ነገር አለ ቢላህ አለይኩም በቃ ሰላምታ እንተባበር ሰላም አለይኩም እንባባል ዝም ብለን አንተላለፍ የቻለውን አህል እንታወቅ ለመታወቅ እንጣር ከመስጊድ የጠፋ ሰው ለመቆጣጠር የት ሄደ ብለን መጠየቅ እንሞክር እንጣር ይሄ ነው ኢንሻአላህ በመጨረሻ ላይ ያው ኡስታዝ ዱዓ ያደርጉልንና ይዘጉልናል ኢንሻአላህ ቀጣይ ይኖረናል አፉን አይለህ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دعائن تها ودعائت يمي شيخ آدم يفكنا كلمتان خفيفتان على اللسان سن شيخ آدم عالم ست قرائسني دفني دعاء لي نوغني حديث تقول من وادم برسني شيخ آدم شيخ آدم نوكلتني بارك الله فيكم كاشي دبلما أبلي سكينة كآخر من صفا
أسكيس سادا بريسان ماتي إسات بجدين منهي كنة دعائنا قد أجدا إن شاء الله كنمني وليادتون كانوا وبلسكين كآخر مثلا ور جنة ربي هاتاس كإساف نيتك إن اللي صدق إسا رب الراحة قبل هند كيسان دعوة نجيفتشوف ور أستائي هند ور ملك رب سناتاس ديرادو برتي ور زير هند رب سنعمل كيس دنيا في آخرة اللي رب سنعمل كيس وان صدان نجال رب نهاباس وان نجينت ور دلق رب نهاتاس من لتشت ور ملك رب نهاتاس دعوة قصهن دان كيس ديما منو قدامه دعوة جاللا إرانو قدامه جاللا ربي جاللا لبو